silong yang hebat kok. Nang nonton guys. Silong yang hebat kok. Tên đâu con là thầy guys, so next langsung dia dapat lihat Kaipholankso Kaipholankso dulu hello big 2 kilometers hello big gile lo ya hello lang maybe kan oh ini rompik lah ini letak Kaipholankso langsung nang ini rompik lang maybe kan langsung nak pun hidik lah pente kelang telang hidik gile lo lang dulu deh lang dulu mau apa gile lo lang me biga ning sampai kelang oh gosh lang me lang sampai lang lihat lagi woo lang me guys